Amigos, amigas, bienvenidos a un programa más de La Tulpa. Hoy estaremos hablando un tema muy interesante. Bueno, ya nuestra compañera Tamia Guandinango abordó un poco sobre esta temática, que es el Pauca Raimi en general, sobre qué es la celebración. Y hoy estaremos conversando con el señor Alfonso Yaselga, que es de la comunidad de Agato, sobre esta trayectoria y los inicios de cómo inició esta festividad. Hoy llamada Pauca Raimi, que tiene 67 años, nació en la comunidad de Agato y vamos a conocer esa trayectoria histórica. Así es que estaremos hablando con el compañero Alfonso Yaselga, quien es parte de los miembros o la generación de los fundadores más cercanos a las festividades. Así que estaremos regresando con el señor en un momento. Mashiyukuna, imanasta kapangichi ñakutuwayraguma llushinapanchi imashina parkani kunan punllagu rimashpa kagripanchi kay Pauca Raimi pachawkunamanta nachu ashtawankarin comunidad Agato manda imanishpata kaykunaka viñariparka wachariparka chay llaqtakunapi nachu chay llaqtakupika 67 años nishpami ña chay Raimikunataka shinashpa kapan y riksiripanchi imashinami wacharirka chaykupami kaypi kapanchi mashi Alfonso Yaselga paymi ayllu llaqta Agatumanta kapan. Alishamushka kapay mashi. Yupaychani masigo kapartimanta bueno kushikupana ashakuta ñukapa yachashkata kaypi Villachingapa. Bueno, más o menos 67 años también kay pugllaykunawanka kallarishkata Villachikpi yachani inkapish porque inkapish hipakani. Ñukanchik kallaripika yarini ñukanchikpa punta taytakuna puglladorkuna karyan. Pugllankaryan mana kunan bishna zapatos churajushka, medias churajushka na, sino lluchuchaki o ni últimamente ashaguta como su modernizak ni cuenta ka churajunkaryan pargatiguta kay ukupi pupusta churajushpa kabya pargat. To shina pugllaykunata rikushkani paykunawan ñukapish ña hatunyashpa yachajushkani gustashpa más o menos ñuka kayuyani que por el año 74, 75 inkapa edad purawkuna tandanajushpa ña kati kallarkanchik rukukunata. Shinashpami inkanchik partimantaka gustashpa katishpa organizarkanchik primer equipo deportivo Agato. Porque ponde equipo tiashkaka mana shutichkachkashka como siempre ninche deportivo Agato, sino club Agato na shina Y nachu imashanikupan nachu kikin upas nachu wambra pura chay pachawkunapika tandanajurispa ña kay Raimikunata uyaripanki imashinami kashna Raimiukuna carnaval niska chay uraskunapika nishpa kapan yarin nachu. Imashinata golpillata tandanajushpa yaripanki no kikinpish ima kaparianki ña chashnata hatun rurayta como campeonata shinashun nishpa pikunawanta tandanajurishka kapan chay Raimikunata ña kallaringapa. Chayta kallaringapa parlasha ñukanchikpa punta gentikunaka ñukanchikpa punta rukukunaka pugllankaryan futboltaka chaypi invitashpa shuk comunidadkunata y shinallata pugllankaryan ñukanchik llaqta Agatumanta llata gentiwan equipota llukchishpa shamunkaryan Guayaquilmanta, Cuencamanta, Quitumanta, en especial Bogotamanta. Hastaka Agatumanta mashikuna chaykunapi kawsaymanta shamunkaryan chay karu llaqta shutikunawan pugllanapaka. Chayka imata karyan tandanajuy familia pura, más que maymanta shamushpapish chayta pugllanchik nishpa invitarishpa pugllankaryan. Chay tiempo mana tianchu karyan campeonato, solamente invitarishpa imata ñukanchikpa premio kakarka shuk medianogo, baldeazuago, kukabiyukunata familia pura kutichirishpa karashpa chaymi fiesta karyan. Y pitaña chasna nachu nipangi ashtawankarin Quitumanta, Guayaquilmanta ashtawankarin Bogotamantapas shuk masiyukuna shamushpa nachu pullanapa como amistoso layakunata, ¿no es cierto?
Pitaña chaypika nipan kaitaka campeonato mashinasun y imasta chay campeonato shutichispa sakiparka. Chayka kasakarkanchik. Como ña rimani shina pukllayukuna tiyankarian, chayka ñukanchika intipak churi nishka campeonato a nivel del cantón Otavalo tiyankarian puklla de Imbabura nishu. Puklla grinkarianchik Cotacachipe, San Roquepe, en fin, runa equipokuna. Chashna campeonato kunata ña rurashpa purispami pensarkanchik imashpatana kaytaka campeonatota agatupi ruranchik, pero kay raymikunamantaqa chay cosasmantaqa rurashpa kaypika wiñachishunchik imashata rurashunchik. Chaymi invitaykallarkanchik shamuchun pukllankapa como shuk semanaku yaliguta pukllashpa alikanchiman chayka tukuy puncha pukllashpaka panda tantachinchik paktachinchikmi nishpa parlarishpami pruebasta ruraykallarkanchik. Yarini bueno ña unayku kawpi siempre kungarin mana kabal yaririn, pero shamurian kallarinapaka Cuencamanta Agatumanta shinatiyukuna purinkarian Guayaquilmanta ñaja nimashanijukani Bogotamanta shina shamushkamantaka kutin invitankarianchik de comunidades tanto Peguche, Pucará, kay Otavalo centro manta pastiankarian shinasta runakuna equipota rurashka, La Bolsa, en fin, tawka comunidad kunata invitarkanchik. Shinashpa kallarkanchik campeonataka. Chay campeonatopika pundakana kunankunapishnaka ofrecenajunkarinchika hastaka premios, sino simplemente shu trofeo gutakunka chay trofeo manta pukllankarianchik, pero ñukanchika sudankarianchik, ñukanchik equipupa pukllankarianchik, ñukanchik Agatumanta nispalla pukllashpa ñukanchikana charinchik karian shu puklladurta San Roquemanta, shu puklladurta Peguchimanta, imashami kunanpika comunidad ayllu llaqtakunallachu mamanta pues alillata puklladurta apamushpa pukllachin paykuna ñukanchikana. Y ñukanchik rukuyankaman ñukanchilla pukllashpa kawsashka. Y chay pukllay haytayukunata nachu imashpata justo kay fecha febrero o febrero fecha ukunapi chayukunataka kallarispa shinaparkanchik. Ima nispata chay justo fecha ukunapi bueno, shinaparkanchik. Chayta tal vez mana kutichiushani porque kaytaka ña punta llata rurashpa kallarimushka kan. Entonces chay tanta najuyka siempre tiyankarian como ñajani nijuni ñukanchik familiakuna oyllupurakuna contento parishpa chay fiesta kaymantami ñukanchika kutin ña campeonatowan kallarkanchik. Campeonatowan kallarishpa kaypika fútbol ña hasta ali rikurirka ñukanchik puralla shina pukllashpa chayka punta kunanpi yarini ni tanto reglamento kunapish mana tiyankarianka nishunlla Agatumantaka Agatullami kanchik kankunapish Peguchimantalla shamunkichik nishpa nina cosaskuna mana tiyankari. Simplemente Agatukarianchik Peguche o Once Otavalo o Pucar mayan kashapish, pero paykunaka pukllashpaka ña avanzashpa rishpaka ashtawan rishpaka ña shukkunata ashtawan ali pukllakunata apamushpa ganankari, pero ñukanchika chayllata. Bueno, chashna kallarimantami ña reglamentokuna ña tiyari kallarirka, imashata rurashunchik kashna rurashunchik. Chayka nayarinichu ima watapi karkacha, pero ña kutin rurarkanchik refuerzowan nishpa. Ñuka yarinimi ñuka llaqtakuma shamushkamantaka alipacha seleccionado de Ecuador pukladurkunami shamurian. Shamushkami kan argentinos, brasileños, profesionalkuna. Vean nomás. O sea, nishuncha wakinkunaka tal vez kaypi uyanajukuna, pero de edadkunaka yachan yarin. Pita karkalo Pepe Páez, América nishkakunaka illan equipo profesional. Chaymanta Pepe Páez, Osvaldo Páez, rikuy. Liga de Quito manda shinas, vea, maita Villangapa pues na usaymakani. Hasta que seleccionado kuna Ecuador seleccionado kuna mi llaqtapika pukllashka kan. Y chay nachu ña hasta angari nachu kikin unapish kallarispa shamparkankichik. Imashta kay fiestawaka ña hasta medio viñaspa katipan
Y hasta angarin hay sentimiento cultural que hay fecha kunapika medio tingui chin ya como tumarina laya kunawa. No sé chay pacha kunap shinanju karian y más achar karian chay kunapika. Tumarinata kapunda manda pacha nyuka yaris kapunda mana tumarin karian. Pero mana utilizan karian chika hipaman o konan gunapi asata nyaktishinas ta chingari yarin bomba kunata kana. Baldigopi, escudillagopi, se sagua uma pichuraspa mari tumarishka, shinaspa asawa takararishka ima ufiashka tiana huktaricushkani. Hipaman mari ñachasna gente kona miraspaka, equipo de fútbol kona penacho nijo ni como que nirkanchi que refuerzo tachura chunispa chayka gente hasta un shamunkarian. Vea, shamunkarian konan Barcelona de España niska, España man puriktiu kuna chaykaña Barcelona niska equiputa pamunkarian, Bogotá manda pamunkarian, Cosmos de Nueva York niska konaima shamunkarian. En fin, chayka profesional kona un pacha shamunkari. Chasna aliguta pugjay kona tiakpe mare hasta ka gente kamera mukpika. Nia premio con la mancaya arcanchi, nia na trofeos, sino nia casarir canchi wagragoan, nia económicamente, nia casarispa, económicamente nia chapangichi y más amican. Y más anexpan nacho nia hasta viñak chay premio gutadas nia hasta baja rakujao kunata kunga papska parkangichi. Y nia koti comunidad ayu llaqtapiqa imasta gulpchata tanda najurispa kaygutaña kasna goma astawan viñachishun nispa rimarispa kapariangichi. Comunidad pica más bien siempre casca su pilar nishun cabildukuna presidente de comunidad cada wata o cambias piña paikono aparinkarian. Paichu apankarian. Paikona apax ñukanchi may como club deportivo punda apankarian como club deportivo Agato. Shinaska hipa mi nya chayarka su etapa nisunja nya su watakona kanya prioste manchimbarka. Nisunja nyana como equipo wakin una kanya kasna rurana kizana chikia kuten wakin una animota charinchi parran rurangapa. Chaypimi nya yaykurkanchi como prioste. Nia chaykarimbas a título personal más que ruran karianchi. Y ma guatamanda si te preste con la casarispa kapargangichi. Nayarini ñuka yuaypika tal vez desde los años 90, 95 y machacarca, panda imapis tal vez chaygota kamana analiza bashkani, nayachanicho, pero shinazata como priostica en casa por ahí como su ishke quien sabe personalmente Rashkani y realmente Kushkani incapacitando que ni carrera y tiempo que tanto equipos de fútbol como comunidad y haga tu manda gente caro ya está con la manrisca ni nada apoyar. Entonces mai manrisca caspa mai han ya está manrisca caspa pas más que teléfono picache muspa mingaspa y macacha muspa mi kulki guta cachaya chimurka golpe ya tayana por el respeto a la comunidad porque hay cosas que unas te yacha pangichi usas que gastukan hasta kata gastaspa ruranakan entonces chay kamana ni canchi pa shugulsi mandas ka usana ka kasna tanda na huspa tauka tukuspaka usan kapas. Y chay pinachu campeonato nacho hasta kapuxa dos kunawa nya sinaspa kapariangichika. Chay inauguración nacho desfile yaguta sinarianchi nacho. Y más takarian punda oka. O maimanta casariren o más tascarian. Desfile takan canchi partimanda ka su casare horas ka ni desfile nas rancarianchika simplemente nya campeonato raska pi puxanga parina. Hipama nya rancanchi desfile taka kanchama. Maimanta casarin cancha ni maiman narispa cancha gupizata chay pajipa me yarini nya new canchica kai fiesta ka hatun fiesta mare y shinazata con el gobierno de Otavalo ka ayudajo yana pajo mare nispa ka parque manda yuxi casar canchi nayari ni chukuna kai parque Bolívar manda yuxi casar y maguata manda chica chay carimbas tal vez wata tanispa que suya pasa na cabal más o menos banda gringa llama su año
tal vez 90, 95 manda imacanga y yani. Na yari panicho. Entonces, municipio pas aida hupchiña kaima apa umpangichiña kaigo manda kasarisonis para bueno, hipama municipio ka idarka, pero pundaka nia ñukanchi llakta en kanchi otavalo manda nispa en kanchi pueblo manda kasarison nispa mi kai manda kasarikan kanchi. Y nachukunanga rikupanchi madrinakunawams kan nachukuna pundaga chasata chukarian madrinakunawa. Shinasata karian, shinasata siempre maijango takaspa sina churakpi nia enganche pues como organizador exigen karianchi are entonces kasina shina kaska punda manda. Y madrinakuna papas chay desfile hipagopi nacho ima utas rima chinjo kapariangichi agato fistalaya unispa ima takapan ima premio gustiaparka chipayo kuna papas. Bueno, últimamente en cancha organizada juspa ka kunan gamayata rikuskane siempre organizadas para imagupas kasna apoyo ayuda gutiakpika imagutacasa pues o sea incentivo cuenta kan o sea nispas cuitado con esa música pues ama yanga esa música cacho imaguanza pues dicho nispas asa guta mal sentir kan ni nayari ni imawata organizas pachari su es que 15 mancha primetaka con carianche resto ka como si nada pero naya tancho imawata gupicharica no tanto chaita sinarcanchi, sino más bien tucuya participa najo chaitia o kuna manga tucuya kuma más que asa la sala chari chirianchi. Kazaris kamanda nacho imasani pangi inauguración o desfile niska utapsianga cancha gupilla sinaria pangichi atjipama kaigu mashaun parkangichi ima ta viña pasca kazari manda nispa kunangamanga. Hasta acá viñas kakakanmi gente con apsia chajón, shukjaktalada con apsia chajón, ñukanchita katishka, con ambi pauka reimika punda toparlas pau carnaval punda ninkarenchi pama pauka reimta suti chirkanchi, kanchi jakta pisamatiankaria. Con ambi ka ñukayarini kai municipio pishurreuni tiespa kai cantan otavalpika casi 30 40 pauka reimis mitian nispanirka kasina matiana kanga porque hasta kata uyaskani con ambika. Punda kamana sinatias kakpimi tal vez en canchillakta uka pactaina pactancaria ni mai gente nago ni imasaita na usanajon kaparianchi. Y justo ni panginach punda ka carnaval y konanga pauka raimima tigrachisca kapangichi ni panginacho. Chay campeonato ka carnaval nispa ka imamandata chay chasna sotirerka primeramente. Bueno, shutita ka, o sea, carnaval nispa o pauka reimi nispa ka chay fechapi chay imaura mi pauka reimi tiajo imana mari chay taka shuti chirkanchi na imamandapis sino que como ñajani ni hurkani chay pauka reimi pika punta manda pachan kanchi ñukanchi pa punta taita kuna pugjaspa kallarimushka kaymana mi chay pillata katispa samushkanchi. Y pauka reimi nispa gaña mas nawata siña chay utaga rima pangichi. Pauka reimi nishkata ka nia unayllago mikanga su tal vez es que chunga picha wata uimazaps kanga yanin pauka reimi nispa rimamas kanchika ponda kana sina rimanchu karianchi. Y más patañaktin chay shotima chimba resun nispa kasari parkangichi. Kunambi nachu kunambi zata ñuka rimakuspaka hasta kata chapu juni mishu simiwa na aliguta rima y tukurin chasna viñas canchi tauka runa gente kunaka mishuan chapuspa rimask chasna kuna manda mar punta carnaval fiesta de carnaval na hungarianchi chayka runa simipi tigra chikpika shuktama nina kana kaska pauka raimi nispa entonces chasna manda mi runa simipi shuti chispaña kasar kanchi llakta pika pauka raimi de agato nispa. Y como pauka raimi o carnaval niska iskandilado manda yata nispa ñaktin culturalmente o ceremonialmente ka ima ta sina paskariangichi o ñakuna bashinaripan como ceremonialmente ancestralmente ñukanchipa runa kawsay kuna manda. Bueno, ñuka imapas cambio llaktana rikunichu, o sea, simplemente ashagota nispalla kay tumarina pastipi nispa punda kunaka na maypi pestanta na huspa
nishuncha su kunan imashan shuk lugar gupi rurangapamunanajonchik nashina karianchik sino kapillakupitanta najushpa familia pura tuparispa kaña chaypi tumarin karian yakuwan randimanta sisawan churachirin karian kunanpika kutin como organizado kaymantaka tanta najushpa rinchik mayjan lugarman kashpapas shuk lugar sagradoman chaypi ñukanchika kay tumarinataka rurashpa esa chay ceremoniakutaka rurashpa chaykupi tumarishpa mikunawan ima mikushpa shina ñamuyishpa últimamente kaña rurashpa katimunakushkanchik. Justo mikuna hawamanta nihupanki nacho warmikunamanta participación rikushpaka imashinata kaparian astawan nacho nihuparkanki kukawiukunawan puripan chaykupika imasta organizaripariankichik chayka como kashna pawkarpika yachanchik tukuyllata familiakuna karu llaqtamanta shamun tumarina puncha chayan chayka kasi warmikunapas ni mandanata nashuyana ni ima kashna ña chay pawkarpi fiestapika maymanta familiakuna tuparinapika ña kukawikuta rurashpa apankari kukawita rurashpa tuparinawan karianchik kukawikukunawan mari tukarishpa kaymanta chaymanta shina cambiarishpaku mikushpa tumarishkajipaka maski aswakuta wakinpi karin trabajukuna upiashka karin ña aliman unay tuparishkakuna karin cada karian kushillakuyalingapa ari imashikukuna chashnami yuyanakpanchik imashinami ashakuta historia nipanchik nachu pundakumanta imashinami kallaripashka kay pawka raymi Agato nipanchikpa chaypika ña raymiwaqa 67 años kapan de trayectoria y ashtawankarin viñarishpa shamupashka ñaktin como siempre wakinpika imapipish golpi llaqtapipish ashakuta ashtawa hawamarin ashtawa ñaktigran hawamarin vai viene kapanchik nachu mashiku ña kikinwa tukuchinkapa ñaktikaykumantapish shuk mashikukunawan rimashpa kagripanchik kay pawka raymimantallata nachu imata organizashpa kanajupan shuk mashikupas ña shuyanakpan invitashpa sakipay kikinpa pawka raymi Agato llaqtakuma chayapachun mashikukunapas yupay chani tayta mamakuna amigukuna maypi kashapish kay mediota rikunajupankichik ñuka llaqtamanta shuk lado llaqtamanta shamupankichik kay Agatoman kay kunan wata 2024 ta kay comunidad Agatopi siempre como tukuy wata organizanajonchik shina kashpaka kikinkunata shuyapashun mayjan lado llaqtakukapipash como siempre ña Agatopika yachapankichik fiestakuka siempre tiapan chaypimi kallarishka chaypimi pawka raymika nacirishka kapan ama hichushpa shamupankichik tayta mamakuna yupay chani ari mashikukuna entonces ñalla tigranpanchik shuk ishkay mashikukuna paykunamanpish rimashpa kagripanchik. Es que no se olviden amigos, esta conversa seguirá más adelante con dos compañeros más de la comunidad de Agato quienes nos estarán comentando los pormenores para esta organización de este año 2024. No se olviden de dejar sus comentarios, compartir, también visitar nuestro sitio web apac.tv, suscribirse al canal de YouTube APAC TV y al canal de YouTube APAC Otavalo. Regresamos. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari Waykukunapas fakchakunapas yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik paymi hambi yurakunata ñukanchik runa takikunatapas karan chaymantami alpamamata huyana kanchik amamapayachishunchik. Ahora que estamos aquí, ¿te gustaría aprender el nombre de los animales de Quichua? El perrito. Es Alcu. Sí, Alcu. Está bonito, ¿no? Qué bonito gato. Sí dicen Misi. ¿Y cómo se
se dicen patos? Se dicen culta. Culta. Mira, aquí están las gallinitas. Se dicen talpa. Talpa. Mira lo que hay aquí, mija. Cuy y guayincuna. Cuy y guayincuna. Mira estos cerdos. Se dicen cuchi. 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 Vamos a ver algo más por aquí. Mira aquí hay ganado. Se dice huagra. Guagra. Sí, huagra. Mejor vámonos a comprar gallinas y cuyes. Ya aprendiste bastante y nos trajimos bastante. Sí. Vámonos. Papi, sí está bien así. Sí, sí está bien. Ya estás aprendiendo ya cada vez más. Bien está. Chame, puji kuna makara pan. Chaucha puji kuna makara pala. Aquí kare puji kuna kaya chikiya. Coge más. Ya apriétele. Cuidemos a nuestros niños, no dejemos que sus derechos sean vulnerados. Una cosa es transmitirles su cultura, conocimientos y destrezas, y otra muy diferente, explotar su mano de obra. Amigos, amigas, gracias por seguir en la señal de APAC TV. No se olviden compartir y dejar sus comentarios, darle, reaccionar, ¿no? Un me gusta, un me encanta, un me enoja, un me divierte o lo que a usted le guste, pero reaccione y interactúe con nosotros. Como estábamos conversando, estamos dialogando lo que es el Pauca Raimi de Agato, y para continuar, luego de conocer un poco de la historia de esta trayectoria, de cómo nació el Pauca Raimi, ya con esta trayectoria de 67 años, que es la primera festividad que se realizó dentro del marco del Pauca Raimi en Agato, vamos ahora a continuar cómo se está organizando para este año, ¿no? Para este año 2024, el Pauca Raimi en Agato. Para eso tenemos aquí a los compañeros Alfonso Chalampuente y el señor Humberto Ramírez. Mashiyukun, alisamos que acapaichi. Pagi masigo, ali sigo tacharipay. Mashiyukun, imanispas nacho, rimanak parkanchi nacho hasta vangar en kai Agato Pauca Raimi, Raimi gumanda actira chanispa nacho. No sé, piwanda estaba ñaupa mapa, un pips responde país nacho. Y más auta organizar España samnak paskangichi kai watagu kai isna kai hatun Raimi taño canchi para una quichua recta una pica yali panga panacho. Bueno, yo canchigo como comunidad organizas para que tenga para que da para canchi kai nawatamanda con cabildoan comunidad chesas también da ley con aguan gulpi kai fiesta gota rapanchi. Como comunidad mi callarishka kapanchi, kaygota rurashpa, canchipas hatunyachispa callaringapa. Chaygota mi canchipa metakan, vichay rishpa kangapa, pero canchipa propia esenciawan punda kashkamanda, chay fiesta kunawancha, tal vez na hatun imastikunawan, sino canchipa karka, ñukanchi yaripika karka su orquesta kunawan, banda kunawan, chay kashka fiesta. Entonces chay manjata retomashpa katinajupanchi kanchi. Y Nacho pun rimanak parkanchi shumasiwan Nacho ima puje uknatata ñakay wata uknapika sinaspa kaypangichi. Bueno, kunango pemecharipanchi casi chusco modalidad. Fútbol senior, como siempre indoor fútbol,
y también warmigo kunapa indoor, wawa kunapa sucese indoor yata. Chego kunawan ñawpama apashpa katingapa munapanchi. Kay ukunata gulpi chasna raymi uta shinangapaqa imashinata pipikunawanda wanguripankichi ayllu llaqtapika? Bueno, más kaypika wanguripashkanchi ayllu llaqtapi pura más karuman rik karumpi kawsak mashikunami kaytaka más posibilidad rapan. Y kunampi karin como comunidad ña niparka kayna watamanda shu asambleapi tukuylla churanakapanchi shu kutagota. Tukuylla pakan kunan kay fiesta makipurarina kapanchi entre comunidad y mindalaykukunawan paykuna masta pero más apostita charipan. Y justo mindalaykunamanta rimapan nachu paykunapas bueno rikpuin chasnami yaripan ñuka yuyaypi no sé chasna charipas agatoka hasta nachu kikinllata nikpan mindalaykunawan hasta kawsapan. Kay raymigupimi hasta masiyukunaka kikinba wasiyukunama paykunapa wasiyukuma tigrapan kasna raymiguta yalingapanachu. Kunan kay pawkashkupimi gulpi muyumupanchi maykumanta kashpapas familiata por lo menos watapi wakinpika ishkay watapi depende de imashaw kawsanchi shamupanchi pero más chay punllawkuna familiakuta rikunkapapas ayllupura tantanajunkapak gulpillata kaypi tantanajunpanchi kay fiestakupi. Maymanta maykuman trabajankapak rishkakunapas gulpi chaykarinpas ima eventokunapipas tantanajunmunchik gulpi familia, amigos chaykarinpas uchilakunamanta pukllashka purishka kumbakunawanpas chaypi tuparishpa parlanchi ña rukukanchika nishpapas o sea chaymi kanchipa tantanawpi kapan. Tuparipacha. Tuparipacha. Masiyuk ñaktin kay raymiguta riqsipancha hasta ñukanchipa karin suma kapan ñukanchipa kichwa runakunapika ministeris kapan ñukanchipa sapikunata riqsinkapa nachu. Culturalmente nishpaka pundakunamanta ka imata shinan karian kikinkupa yarishkamanta kasna raymigukunapika. Bueno, hasta un bachakarin yupaychani kaykunaman kimichishkamanta. Pundakuna kasharishkakunami kan chaymanta ñuka shuk mamakuta charinchi chingarishka kapan pero shuk icono persona kan kay ñukanchi Agato llaqtamanta pay mamakumi kallarishka kan kay fiestakunataka rurashpa shuk cargo pasay nishpa shutichishka kan kay cargo pasaytaka kay mamawka ruranmi karka ashtawan bachakarin kay ishkay santugutami charinchik Agato llaqtapi nachu chay ishkay santugutami uriahuchishpa kay iglesia Otavaloman uriahuchishpa misaguta kushpa chaymantami kaymantaka rikarian pendonerokunawan pifanogukunawan shinagukunawan tantanajushpa bailashpa chay uraskanatya karkaka chay kunan marininakunchi nachu orquesta ima disco móvil manachu bandagukuna tiakarian chayka chaykunawan bandagukunawan shina rikarka nachu llaqtaman tigrashpa ñankuna illakpika chaykunan shuk sendero tiakarian chay senderota mari cascadata chayman viciashpa shina mari washa cascadata nachu shina viciashpa chimbalomata oriajumukarian chimbalomata oriajumushpa tayta vaqueropa esquinapi chay punta uraskunaka nachu tayta vaqueropapika upiana estanco tayta vaquero nispa wakinkuna ganar riqsipanka bueno imashutimi tayta ruko vaquero Alfredo Vaquero paypa wasigupi mari taunashpa rikarian tauna nikarian nachu balde aswagota llukchishpa tuminarishpa puntakunaka botillapi tuminakarka nachu baldikunapi tuminakarka el que ya shakta kulkita charin nishka nachu chari jintikunaka hatun baldipi tuminakarka kutin ashalla kulkiguta nayapa charikunaka uchila baldigupi tuminakarka pero chashna mari chay taunashpa shina estadioman gañata tiarishpa ña kay mamauka kimirikarka shinashpa ari chay shina kimirishpa mari chay uraskuna ashaguta ñukapash uchila wambra shina rikariani rikushka shina pukllankapayma rishka na futbolta pukllankapa más bien uchila wambraka por diversión tal vez rikunkapak rishka kaypika pukllanakukpika kay mamauka chayashpaka mana yalichitapas nikarianka sino que como ña paypa alpakan paypa chay familiapa alpa kunankaman chay alpa kay kunan cancha nacho chaytaka yaliksha karian chawpi puklla ukuta nachu ña washalado goman kunan cancha de básquet boli tiajun chay gomanka ña yalishpa
chaypi ña kukabikukunata hapishpa, domingokunata chaskishpa, ña chaypi tukuylla ayllukukunawan, familiakunawan, ña chaypi ña payka ña kay fiestakunataka rurakarin. Chaypi mari ña bodakukunayma karashpa, tukuykukunata medianokukunayma pefanerokukunaman kushpa chashna kay fiestakunaka karyan nachu. Chaymanta mari kunanpika chay esenciatama mana chingapa munanchi kay tradicionka ñukanchik wawakunaman, ñukanchik familiakunaman riksichishpa hasta wangari ñukanchik ña kati generacionkunapas ña chaykarinpas ña abuelo tukunajunchik nachu y ñukanchika ñami riringa ña ñukanchik samana pushtuman riringa pero kay kanakida gringa kay riksichika nakida gringa ñukanchik wawakunaman kashnami karka wawakuna nishpa chaymanta mikunanpi a nivel cultural nishpaka ñukanchika rescatanajunchik punta kawsayta hasta pachakarin ñukanchik wawakunaman riksichishpa sakinkapa y kay esencia ama tukurishka kachu. Mashiguk kikinpas esencia nijpanki nachu kay nachu punta ima shina mamawash cargo pase nachu shina paska nipanki nachu kaykuna nishpa puntakunamana rikushpa ñakti actualmente rikushpaka imashpata astawanga chingarejupashka kay esencia nachu kikinpas nipanki. Bueno, kaypika chingarishpa katirishka kapan ashaguta como que ñukanchik familiakuna, ñukanchik kashna kumbapurakuna mana parlarishpa como que individual cuenta purishpa kashkanchik nachu. Chayka chaymantami kunan kay watakunapika parlarishpa shamunajunchik imata kan nishpalla kaypi mashi Humberto paypas nasimun chay uku familia ukumantallata nasirimun y punta kashkata paypas ashagu yachan ñukanchipa anchanagu yachaykunawanpas aportashpa kunanpi ña shamuy kallarinajunchik kaytami rikchachinkapa kaytami nuevamente wawakunaman kunkapa chayta ninajupanchik nachu puntakuna chay karka y chaykunataka hichushkanchik nachu ñukanchik warmikukunatapas tal vezpas nishkanchik ama kukabitaka ruraychu killanaymi kukabita apajunkapaka na hasta wangarin warmikukunatapas kukabikuta apaychik nishpa yachachina kashkanchik wawakunatapas chaykarinpas ashakutallapas saluda y kaykunaka ruku jintikunami chaykunayma o sea yachachina kashkanchik nachu pero wakinpika por más líderes que kashkanchik chaykunataka kunkashpa chay sapikunataka rinakushkanchik chaymantami kay watapika chaykarinpas ñukanchik rikunajunchik imatata mamakuka karakarka puntakunaka champuskunata karakarka nachu hurnupi rurashka tantakukunawan entonces kay wata ruranajunchik chay esenciata nuevamente rikuchinkapa ari chayka shinchimi kan kunanpi hatarichinkapa familiakuna wakinkunaka ninmi wawakunallata nin chayka puntami karka nin nachu chay tiempokunaka yalishka na chay tiempokunatami rikchachinkapa kunanpika munanajupanchik mashi y sumak pachawkunata karparka nachu hasta wangarin hasta wasano nispapas nachu mikuna hawakuna nispapas y mashig nachu ninaparkanchik ña kay campeonato shukpu rumpajaytaykuna pullaykuna tiapan nachu kay campeonato ka ima pachawmanta ima fechakumanta ima fechakamanta kapan y inauguración ga maygumanta kasharina kapan. Bueno, kay gutmi kasharipan 2 de febrero hasta el 14 kapanchi. Inauguración gota mi kagripanchi viernes 2 gota kay gumanta kasharina kapanchi y más ña programas que agota villachinajo pascanchi kaygumanta rinakapanchi danzantikaman danzantimantaka mejor dicho caravana motorizada hasta Kinchuki manchashpa chaypi kuti shayarishpa retomapanchi kanchi llaktaman estadioman chayangapa bueno chayukunami kapan chay punllakupa más bien villapanchi chayukunami tianakapan y nachesh masiwa segota medio picado quiera parkan esuktapo igual chay desfilogotaka ima watamanta kaypika shinapanchi y imashpata kayman shamparka. Bueno, chaygupika imashami mashigu ñajananijuparka nachu kanchi karin chaygutaka nayachapashkanchichu kanchika ña rikushkanchi shina rurayta
más bien canchiuka imapata de gana neringa, o sea, panda tapas neringa nacho, más realista ñuka chiuka kaymanta chay amukta rikuskanchi imasha rurakta, chaytas punda imasha kaypi nijupan punda tiashkataka hasta ñuka mama parlajukarian chakilla shamukashkanchi misata pagaspa, o sea, chay historiakunata uyashkanchi mama parlukunatash, pero kay kunan kaymanta rikallariskakutaka kanchipas mana, o sea, imamanta rurashkata pachaka mana echapanchichu nacho. Tal vez misa gumaymanda, santo gumanda, misa manda si kayma shamparka tal vez. Na hasta un pachaka bueno ñuka chaytaka cabal ta ñuka kashnami kanita naushani, pero ñuka man parlashkamanda, ñuka man villachispa shina kay mama ukuna parlashkakunamanda nini. Kay campeonato mari kallarishka kan hasta un pachakarin nachu nijupashkani shu ishkay pura wambrakukunami puglashpa cada chishi 5 de la tarde manda en adelante chaykunan puesto puglana puestokupika punda como lugar pampa kashkapika puglashpa purikashkanin pelotataka markari ashina shamukashkanin y llukshimushkanin kunan kay compañaladota mama Rosa Atukara nishpa riksinchi chay causa chay wasiladota mesina llukshimushpa purikashkanin y puglashpa chaymi mama kay mama kanika mama ukuna kanikashka y tukuylla kay wambrakunaka nacha familiata charin imashi ima pipa wambrakuna shikaykunaka pugllanka shamun nishpa chayka pero hipaman aliguta yachak chayakpika hasta wangarin kunan kay ishkay santukuna revelarishpa kanakashkani chaymantami kunan chaypi pugllashpa ñakashkamantaka kay pampataka hasta wanpachakarin pugllak pushtuman tigrachishun nishpa paykunaka ña chaytaka destinashka kan chaymantami kunan nachu nijupani kay cargo pasay misata ruray chayka chayña kaymanta shamuy ña rikashka agatoman shina chakilla chayka chaytami ña kay fiesta ukunata rurashpaka nachu nijuparka chay shumashi organizashpa hasta pachaka ña como que premio ukunaman chayashpa shina kashpaka ama llaktapilla kidashpa ama yanga kashna uchilakuta shinashpa kay llaktamanta kay pretil municipalmanta ña llukshi kallarishpa kashunchi nishpami parlarishka kashkani watata simana yachanchichu ima watamanta pachami chashna kallarishka kan pero ña ñuka kunampi charini ña paktajupani 60 años ta cumplingapa nacho chayka ñuka pa rikuy kallarishkamantaka chayka rimbash ñami kaymanta llukshishpa chayka rimbash machalla shina chayashpa purikarian nachu chayka chayta nijuni hasta pachakarin ñukapash shamushkani ñuka tayta mamakunawan shamushpaka makanajunata manchakariani machashpaka ña kaymanta chaymanta tangarishpa shina puripika imashangashi makanajunka chariyashpa chayta manchashpa purikariani chayka shina pillata ña llaktaman chayashpaka ña bailashpa muyushpa chashna ña purinakushpaka ña shina chaypika ña huyillakuta purikarian ñanchu chaymantami kunan nachu tumarinata parlanchi cierto mi puntaka solamente estadiokupilla ma tumarinataka rurakarian chayka chay estadiokupilla tumarinata rurashpaka pero kunanka ishkay sitio ceremonialta charinchi shuka kurikancha kan kunan kay sendero ta recuperar kanchi Casa Sol Hanaladupi chay kurikanchakuta charinchi es un sitio ceremonial y ancestral nacho chaypika samana pushtu nishpa punta ka rixikarien chay pushtuta charinchi kay kurikancha sitio ceremonial shinallata kunambi ña kutishu sitio kuta ña recuperashka charinchi kay sector Huagalán comunidad Agato Alto chaypi ña kuti charinchi shuk sitio sagrado y mamanda sagrado ninchi en los años 70 en este caso Urcuyakumanda Urcuyaku Shamopan Corazón Pugyumanda nacho chay yakuta mari comunidad kuna mikukarkanchi chay horas kakaparkamari Yakupata Ariazuco Agato Kinchuki chay yakutallata mikukarkanchi chayka chay yakugumari como que partishpa shamushkaka Agatupika charikarkanchi shuhatun bateata nacho y kunambi pascharinchi chay bateapi mari yakugu shamushkataka chaskishpa chaygumanta wakin altopi kawsa jinti ukunaka yakutaka aparishpa mikushpa kawsarka nacho y shinallata chay yakutallatami ashtawan punchamanga wagrakukunamambash ufiachishpa kawsakarka chaymantami chay sitiokutaka declaranajunchi como comunidad shuk sitio sagrado shuk sitio ceremonial porque urku
yakuta mi chaypi kachaskinajunchi. Hasta ahora Nacho justo como kay pauka raimi manda nispaga tumarinak su parte esencial kapan Nacho kay raimi okuna mandaka. Kay tumarinaguta sinangapaka ima punjaguta kagripan y ima guta ministerin kayguta sinangapaka y imashpata sinarin kayguta. Bueno, kayguta más bien chayguta más bien nipane punda mandapacha kanchika tumarishpa cosas kanchis sisagowan martes punjaguta. Chaytaps nijo parka Nacho chayshu masiu chayka carnaval campeonato illa horas ña samu chasnagata sinakaparin. Punda manda kapashka Nacho chayka. Ñuka yaripane ñuka mama ña juicio yatuko kia mama mi tanda chikarian o kanchita kachakarian tauri sisa ñakcha sisa nishinakuna tanda chispa baldepi honda chikarianchi shinashpami rikarianchi tia kunata abuelo kunata tumangapa tutamandaguta como nishpalla shu ña 6 de la mañana ña tumashpa kuchina huma karianchi imashpashi aliurata shinapa bueno chay tiempo gopi parlaypika ama ñuka anchi mama nishpa parashpaka ama kuko tomachun nikpika rina hukarianchi manchariari kuko tomanani o sea imagopas ña pundakunapika imapas ña mancharikaparianchi chayka ankamantaka chay kuko mi tuman ninmi uchalla rinkichinika chay kapashka y cruz de harina hunkarianchi Nacho shukunapas baldewan kanchi osiman shamu kanchipa lluksi o sea imapas chay ima shanishpaka shu ofrendakutanchu kararishpa chay cuintallata mari kari baldewanka ña ñankunapi cruz de harina kari tutamanta como antes de las 6 ña chay tumari tiankari chaypa katimantaka kanchikuna como nahupanchi Huagalán nahupanchi Batia chayman rishpa mutiakarianchi baldeguanja shitarishpa bomba paymakari nacharipashkanchi chukanchimaka taytakunapas menos o kashpaka nakuaranchukarian kulkita chayka baldeguta apashka baldewan shitarishka shayakarianchi shinashpa kanchika kutin hananmanta chay Huagalánmantami mutiashpa kanchika chay amukarianchikuna capilla sectorman pukllakuk sitiomanka golpe balde esashkakuna gentekunata shitankapa kanchipa karian chay pukllay baldewan apamushpa yakuta. Nacho tumarina horas gopi Nacho yakuwan sisagunapi umapi churapan ima nispaguta churapan o ima shimishitaguta niparinchu chay horas gopi chay tiempo gopika chay ashpa buenos días nerikaria mingachiway carnavalito nishpa churachunika yanga sisagunde umapi churashpaka carnavalito nishpa churakarianchika kanchika o kanchitapi shinallata rurakarian chayta nikarianchi Nacho shuk imapas ashtawan shimitaka naninchukarianchi o sea únicamente carnavalito nishpa tumana chaygu karian o sea chayta rurashpa puripashkani entonces más bien chayukunata yarishpa kanchipa nietokunamanpas villanajunchi o sea chaytami kanchika rikchachinkapa munapanchi. Kikinba llakta upi agato llakta upika ima punjagupita kagripan y pipas masigo chayta o shapanjachu. Claro, tukuylla mashigukuna chay ushapan chaygomanqa ripan con 8 de septiembre chaygota rihupan también Imbaburapak churi chayka karullagupi sakihupan más chay 8 de septiembre ka sakihupan shu paradero gotian ña chay kinchukimanta yalishpa shu curvagupi tiapan como a media cuadra kapan chayka carrugupi rishpa chay sitioguman chay analla kapan chaygupi martes como a las 7 ña chaygupi concentrarina kapanchi martes ima punjas kapan 13 de febrero gotami chay tomari gotaka chaypi concentrarishpa chaygupi desde las 7 mi chayguman ña kapashu chayka chaygumanta tomarishpa gumi oriajugripanchi shinallata kanchipa estadio gupi mi shutanda najushpa chaygupi siempre charipanchi ishkandi patronuta como San Antonio San Agatón payukunata shukchishpa shu misa cuentaguta paruranapanchi como todos los años entonces chaygukuna mitiana kapan chaypakatika mas tiagripan shu nishpalla shu kukabigo mikui chayukunata rurana kapanchi tandanajushpa familiapi chaypi mi tandanajushpa chaykarimpa maymanta shamushpapas imashanejo parka kay Ecuadorpi trabaja pueblo kunamanta shuk país kunamanta shamu kumbakuna agateño kunata chaypi chaskishpa gulpi tandanajupanchi chaygupi tomarinchi lo que ushashkawan tomarishpa pukllanchi wakinpika ufianakuymish ufianchi o sea esa es nuestra fiesta chaygumi kapan. Masigo kay tomarina hawallata rimashpaka imashpata importante kapan kay uraskunapi hasta manpachakarin kunambi rikushpa masigo importante kan en primero ñukanchi pachamamata agradecishpa kay tiempopi hasta manpachakarin ña sisa y kallarishka kan ña chaykarinpas ña
fecundo nispa parlashkanchik kunanka ña wacharihun kan nachu Pambaukunamanta chayka chaymantami kay ñukanchik kunan kay tumarinaka ninan importante kan ñukanchipa wawakuna imashinami ña sisa rishpa llukshirishka ukuna kan chashnashinami ñukanchik alpa mama ukunaka ña ñukanchiman frutota karangapa kay tiempopimi sisa ukunata karan chaymantami ñukanchika primero que nada agradecishpa a la Pachamama porque pay ñukanchitaka alimentan kay sisa ukunaka imamantallata llukshin mana kanchu tal vez yupamba sisa ukunaka sino que ñukanchipa los primeros frutos nishpa parlanchi nacho taurigukuna habasgukuna chagragukuna tukuy nachu ñakunapi viñarinajun Pambaukunapi chaykunata agradecimientomi chaymantami kay tumarinataka ñukanchika mana sakinakanchi chaymantami kay huyella sisagukunawan hasta wambachakarin ñukanchipash umagukunapi churashpa y en este caso kunan kay urku yaku karin yaku shu urkumanta shamuku energizante yaku kan chayka chaymanta kay sisagukunawan chaykarinpash ñukanchipash mushu watata ña chaskishpa rikunajunchi nachu ñukanchipa kawsaypi runa kawsaypika kunan kay 21 de marzota nachu mushu watata chaskinajunchi chayka china pero ñukanchik kay ña charinchi kay trayectoria kunan kay paukas nishpa parlanchi entonces kaypimi ña ñukanchika hapinajunchi ñukanchipa kay mushu watata nachu kay sisagukunawan hasta wambachakarin umagukunapi churashpa ñukanchik familiakunata ñukanchik ayllukunata ñukanchik vecinokunata visitantekunata tukuyllata kaypika na excepción tianchu solamente runakunalla chay sisagukunawan churan hasta wangarin kanllamanta shamuk ayllukuna en este caso nishpalla mestizukuna nishpa turistakunata parlanchi paykuna shamushpa hasta wangarin ñukanchiwan pakta kay sisagukunataka umagukunapi churashpa y en esta época de florecimiento agradecishpa ñukanchipa mama alpa mamakunatapash Mashigo, nacho panchi kay pachaukunapika tuparingapa kushillalingapa kapan nacho kashna rumpa puyayukunapi ñukanchipa kawsayukunapipas tumarinakunata yalipanchi atin chashata puyashka hipawkunaka ña imaguanda kushilla tukuchipankapa kapanchi hayukunapish pandaripan bueno kanchipami chaykupi ña campeonato final gota 14 ta charigripanchi chay punllakupi mi charigripanchi grupo mayas kushilla premio kunawan pi kimiri mashigukuna pukllashpa ganashpa rinajupachun chaypi grupo mayas guanmi tukuchina kapanchi kanchipa chay último paukashkuta hasta que el cuerpo aguante chaykarinpas hasta que el cuerpo aguante también y marasumanta kaypan bueno chaykupi ña desde las 6 está la najopanga chaykarinpas hasta las 2 kapanchi kachayukuna kama mi kashpa más bien invitapanchi gulpillata kimirichun equipokunata más bien kimirishpa agatuta yuyarishpa shamushpa yarishunchi kanchi comunidad gotapash invitapanchi gulpi muyunde comunakunata más bien gulpita invitashpa sakipane y también gulpi kutallata kimirishka kapangi mashigutapas invitapanchi más que martes pues chay tomarina punllaguta chay sitio sagrado gupi kashpali kapangiman y shinallata invitapanchi gulpillata kaypi makitakujon mashikunatapas como Otavalo Cojopan municipio junta parroquial shinallata Pilawintío payukunawan guangurishpa kaytaka ñawpaman lluksinajupanchi y Imbaburapak churi hatun muskuy chayukunawan kanchimambas makitakujon shinakashpaka astawan payukunatapas chaypi kachun invitashpa sakinajupanchi. Arimashiokuna, bueno, como ustedes saben, estamos conociendo un poco más de lo que estábamos conociendo un poco de la historia y en este momento estamos conversando lo que es la organización en sí para este año 2024. Por acá tengo una pregunta dentro de los comentarios que nos envían en la transmisión en vivo. Nos dicen, ¿qué opinan de la idea de organizar el Pauca Raimi como un solo evento, juntándose entre todas las comunidades, designando días para cada comunidad, para no chocar varios eventos al mismo tiempo y para que todos los eventos tengan público? Primero, ¿quién hipamo para participar? Bueno, chaypi pues alimikan manacho, gulpi manda, pero pauca está rurana jupura, entenderispa alikanman, pero aquí bika chuki kunatian y chay punja payata programas kataka nafiti usay kunapas tiapanchi, chay kunatiapan, pero bueno,
kaymanta chay tapuykupi tigrachishpaka chay karinpas chay chusku pawkashkunawan igualarishka kanchik chay chuskundi shu chay yuyayta hapishpa plantearishpaka alipachami kanman nachu chuskundi pawkashllata ama llakirinajunkapapas gentika tukuy ladopas chayman rinakani kaypa rinakani alipacha tapuykan pero chayka gulpipa chay karinpas pawka ruradoskunapa yuyaypa sakipanyarin nachu ñukamantaka alikachipani y pakta chirishpa ali karinman chaytapas kutichishpa sakipaychas ñataña pachawkunatapas tukuchinajupanchik invitaciontapas sakipanki yupaychani masigo ali kan kay tapuy nacho astawan karin ama punchakuna chay punchallata ama kaymanpas chaymanpas kalpanakani rikugrinakani chaypipas kanakani taka ama ninajuchun ali kanman nacho chasna parlarishpa puncha rikushpa pero mari kaypika ña charinchi astawan pachakarin punchakunata ña tukuylla pawkashkuna ña creo que martes punchaka ña tumarina kan nacho y chaytaka tukuyllama ña agendashka ña charinajunchi chaytaka ashaguta no sé imposible kangaya nimi shupuncha rurankapa astawan pachakarin yuyaypi hapina kanchik katichina kanchik y ñawpama rishpanachu chay ruraykunata rikunakunata Shuradumanta tukuylla ayllukunata, tukuylla masikunata, kay ñukanchik kunan kay ratupi apak TVta rikunajuk ayllukunata astawan pachakarin kayachishpapas sakirinchik kimirimupaychik Agatu llaktaman, Agatu llaktapi shuyanajupanchik, chaskinajupanchik, kimirimupaychik astawan pachakarin kay raymikunata ñawpaman apanajunkapak, kay raymikunaka ña imashinaninakunchik ñukanchik punda kawsay taytakunawan, ñukanchik achimama achitaytakunawan ñukanchipa ayllukunawan tuparimi kan karu llaktakunaman llukshishkama ayllukuna karu llaktakunapi kawsan ayllukuna kay watakunapi kay fechakunapimi ña muyumun kunan madrugado shuk masikuwan parlajurkani nin ñamari ñukaka ña kipikukunataka siguri kallarijuni kunanka ñami ña Agatupi kankapa Agatupi tuparinki shuk ima gutallapas pero charinki chaykupi hayak yakukuta upyanajunkapa waykikunikpi shinaka shamupay cierto shuyanajupashunmi pero kikinpacha shamushpa shinaka chaykutaka nishkataka nakunkashachunnikpi waykiku ñuka nishkaka nishkami nin chayka o sea chaymari kan kunanpika ña kipikukunata ña seguranajun nachu chayka kimirimupaychik nishpa astawan karinmañanchik invitapanchik tukuylla ayllukunata sean turistas nacionales extranjeros vengan vivamos mejor dicho un día ameno aquí en la comunidad de Agato, que comenzamos desde el día 2 de febrero y culminamos el 14 de febrero, estas gran festividades de Agato Paucarraymi 2024. Mashigo toko chingapa, maipta inscripción unata o ima número kunawamos kaita o shapan inscribir ngapa shuk puchados con. Bueno, ñukanchikupa mikapansi de comunidad de Agatopi, charipanchi casa comunal guta, chaykupi michaskinajupanchi, kaya chinallakapan, teléfono kuna pastiajupan, wakin ña colgashkakapayarin, chaykuna pitiajupanga, ñuka número guman kayamunakapan, ñukapa mikapan 096 390 57 44, chayguman kayachishpa yachay nallakapan. Ñakti Villapay 096 390 57 44. Así es, amigos, amigas, así quedan cordialmente invitados todos a celebrar. Con este año serían 68 años, ¿no? Del Pauca. No, este año 67. Con este año son los 67 años de lo que es esta gran trayectoria de la festividad antes conocida como Carnaval, hoy conocida como Paucarraymi Agato 2024. Como bien digo, son 67 años de esta festividad. Quedan cordialmente todos invitados a disfrutar desde el 2 al 14 de febrero y a todos los deportistas quienes gustan de los deportes, les invitamos a ser partícipes de este campeonato y contactarse al 0963 90 57 44 o asimismo acercarse a la costa comunal de la comunidad de Agato. Así que quedan cordialmente invitados. Mashiukuna y Paichapani Kayupi Ñukanchiwan Pacta Eriskamanda, Pagi Mashigu, Pagi Mashigu Shamskamanda, Ñukawambus Ñaktin, Kaya Punjawima Ñakti Toparispa Kagripasu Yaripan y Shuk Punja Okaman Ñuka Okaman. Tuparipasu.